Zitarakum. Mambo, uJorodani Mesia. Amen. Amen. Siketi. Asengqedile mdala ngithemba ukuthi basizwile. Hayi sithandazile mfana. Mdala ufona phela. Oh. Hiwa. Tuthi sayibamba. Mdala besenzana emini kanje kunje zo. Uzayibamba. Uzibo. Kumbulela umdala. Okay. Ntoni unora. Mina ngicela ngafuna ukuyitshitshela into yakhe. Hello. How are you? Ngumdala. Ye mdala yimi futhi lwana. Ye. Leza sakhuluma lapha nyakenye. Into esiyenzakale lapha inzima kakhulu. Sebehle babhubhisa awubulawayo khona ngamangobongobo. Abangena bafana ngamatraka abanye bephuma bethwele izinkwa abanye bathi umuntu angenela utshwala uJemisoni. Aphume ethwele iJemisoni. Iye. Yona le kabhururu wakho uthambile. Umdala umpho. Abayiqedile Jehova. Akuyiqeda thotshalaka kakusela lutho. Khona kosekusile lapha eNkulumane. Wahle baqeda tu. Manje besithi umdala kumbe angazama ukuthi asondele. Ya. Umdala uyahleka. Uma uhlekani umdala? Hayi umdala. Ukuthi umdala uhlekani? Uthi makandithi. Mdala. Angithi lapha kuthiwa into ze-bygones be-bygones. Mdala ungatshona na usuwomele entweni zenzani. Kuxolise bani? Abantu. Uthi nani busy lapha nijabula. Angishanga. Nositshela. Mdala lapho kufana nokuzama ukuthela amanzi emuva kwedada. Awusitshela kodwa, awusitshela haya akuqolisayo. Never mdala. Awusitshela asiyekele zikasitshela. Asikhulume ezami nawe umuntu omdala. Ye. Hayi kuyezwakala mdala. Into wena ongayenza ukuthi mhlawumbe uhlale ugezile. Ye, uzufaka nesutu yakho liyani emnyama oyichawu siyabona utejale. Owathi ufike Heathrow lokho kungumuntu okuthiwa ukuphi idabani lokwana. Angisakwazi. Okwathi kuya ku-interview wathi uyabaleka kwathi nkona wathi uyabaleka wagcina uthe bloody idiot. Ukwathi ukuthi abantu labana abakho laba bamangemva kokho bamangerwane labantu bamnyama bahle bakupushela kwawe lana. Hayi sorry mdala. Bengikukhumbuza kuphela. Ye. Ya ungageza uhlubutha laze eminyango lapho sizathumela imoto yena le emnyama le wi. Ye. Mdala phela umtshela ngawe ebuye yedwa phela. Ye, ungageza bathi mawusubuya ubuye wedwa. Hayi siyacela mdala wedwa 1 man siyabe sikuthatha sikubisela 1 week iziphele kuphela mdala siyacela omunye umuntu uchiye endlini. Iye. Hayi akulahlupho. Ya ungaba ready wena ungithumele ungibhaze. Utangana. Awuna etime mdala. Kathi sathi ungabahamba bangabalutha ama-etime ngoba abantu bebelutha nama-etime lapha. Alright mdala ngizabe ngikucheck after 30 minutes ngizafona ngizwe ukuthi usu right mdala. Hayi siyabonga. Alright ciao. Akuthi kuyabuya. Uthawe. Kuyabuya ukuthi unfinished business. Hi.